بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا اللهم افتح علينا فتوحة العارفين بك يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد na in limaway labay piangadjian na to sin limaway labay amuin si makatumtum Hamzatul Wasli hati niya biya di ni namuin pag-unawayan unin barisin Hamzatul aturan sin pagbarisin Hamzatul Wasli oo aturan sin pagbarisin Hamzatul Wasli sakali aun kahinapusan nakawa na to aun kalima sabuton na to raraindi sa puasin amun ini na amuin aun sa to kahinapusan amun ini amun ini muna biya din yung pagbasa ta kaniya o sabab aun niya to ha nasabot na to na in-al, baris niya taas. Bang fiil, duain baris niya. Bang bukundapan, atawakan unabayat to. Baba, bang isab isim siya, amuin pito ayat na kayat to bihayan, pito ayat, na baris bawa isab. Hambuk na rin dito amun ibnu. Ibnun, tao ibnu biayam, na imbaris ni baris bawa. Na ini biadin in pagbasa takan niya uno ibnu ka atau akan uno yan may ta siya bang siya basaon ibnu uno sawab sin iaun tao sawab sin aun sawab niya dukaing in ini insyaallah taala makalamud darain di masabot na to rarain di insyaallah taala nabang bukundum ini kalau konsumdum insyaallah taala na nabi ayaun in pangadjian tabi ayaun hukuman iban aturan sin dua hamzah magbak aun yan halaw sin Quran na ukawan niyo ba inamun kuan inamuin malingkat asada in amuin yari mag amuin mga sila mag-uunway ni amuin mga sila mag long ta murol ha unway ni page tayan na sukol maingat nila ang mga urulon bang sila magbasa sabsin Quran. Na, ukawan niyo page 49, kahinapusan sin Suratul Baqarah. Page 49. Ayat 200 ayat 200 kawaluan tagto. Na, amo na yung kalimat ini ayat ay page 49 kapatantag siya. Ayat yan na kay napusan simbakara na hataas-taas na yan, hataas-taas. Na ito kan papasuntay matarik na makakuha.
Arhil. Nah, kita niyo. Ayat 208 tag 2, hasuratub kahinapusan yan. In ayat ini, amun ini ya, amun kalimat ini ya, amun ini, na yari siya, yari hai ka second line ini. Nah, kita niyo ba? Biyainin in ka, amun kuan halaw sin Quran biyaini. Nah, atod kamu mari. Inhalon sin Quran yan dahalon sin Quran. Imahal ka kaindanan niyo. Imahal ka kaindanan niyo. Yan halon sin, yan ha suratul Baqarah, ayat 208 tag 2, page 49. Kahinapusan sin suratul Baqarah. Kita niyo ba? Kita niyo, bang basahun tabi ni, way masala niya, way problema yan. Ingkatan maingat niya basahun. Dungo kanyo, falyu'addil ladhi tumina, falyu'addil ladhi tumina. Way ang problema, falyu'addil ladhi, muna, ini, ya, mad ini. Bang kahumundong kanya biya ini, falyu'addil ladhi, butangan mo mad, alladhi, bihayaun, in sumuno ka ni ini, Hamza. Inay ini, Hamzatul Wasli. Bang ini amin mga aun na huruf na kauna rin ka niya, mauno na siya ini. Silent, malawa na siya ini. Naray nga sabihan, inya iban sin amun ini sab, amun Hamza, ikarwa ini, simu uno yaon. Uning baris nila yaon. Aturan niyo. Simu baris patay. Naray nga sabihan, ini bang kita magbasa malawa day sab. Bang talang kihilangkit bialang kusun, day hindi harap mari, bukon na yung pagbasa tabi asing kaiwanan mga kamaas-maasan, paddi, o mga kamaas-maasan magbasa kaiwanan, amun na pagkaruan ko, biyan yung pagbasa, at iniya basaw nila pa inini, falyu'addil ladhi tumina. Hati niya, biyutangan nila pa uno yaon. Ya, di, bang mulang kusun na mari, malawa na isab inini, malawa na niya. So, hindi deng hadal harap pakain, pahamza. Inini bukon pa kita maudo, tayo niya bukon pa, inini biya sa pantun, piyasawa ko sadya kanyo, sa aun kaibanan magbasa bihayat to. So, bang biyanin basan niya, kita niyo, falyu'addil ladhi tumina, falyu'addil ladhi tumina. Na impangasurin, ang problema rin doon, why saan problema, why? Kaya nga tambas sa singkataan, ayaw pa kaing kamaasan, misan yung kamataan, kaya nga tanlabas sa hunyam. Why yung masala rin doon, lang niya, falyu'addil ladhi tumina. Na, sa haunin in masala rin doon, amoy kangunan na to ingatun, iban hati yun, so pama, yato so pama kuno, patag na unta ko magbasa, day hindi lang kubasa kuno ini kako. Amun ini sadya. Na, amun ini sadya. Lang tapapasunta, ayaw na, yari na. Ini na sadya in basa kako kan. So, pamasadya. Sarinin bang langkitun tabi ato, way na to masaalah, kaya nga tan na to na, falyu'addil ladhi tumina, alladhi tumina. Sa inamin pangasuta biyaon, so pama, bang so pama, aun ayat, aun yan halong sin Quran ayat, panagnaan, kakitaan mo siya yan, yariha panagnaan. Bang mo yan dihilangkit din ha, duhulan niya, to harap maripapanagnaan, na biya din na yung pagbasa ko kanay ni. Oo. Amo yan in may ta na tuingaton.
Sari na banglangkiton teto ay na problema. Sa bangko tumagna na rin doon. Amoy yanin kuan na. Nabiya din, yung pangasubya ini na. Long taway na mga, way na kalimat na na rin kanya. Biha ini na. Biya din yung pagbasa mo kanya. Na. Nabang tabi us-uson, na bangta mo na muna us-uson, na way na san kuan, uno ini. Muna, unin ini. Hamzatul unini. Hamzatul wasli. Unin baris hay ni. Biya din kingat mo ini dapan. Allahu Akbar. Hati niya, ini ni fiil siya. Ini ni fiil. Verb ini ni. In haaturan sinamin ha fiil yad to dua. In barisin hamzatul wasli ini, bang bukun dapan atawakan unawayan. Baba. In haturan hindi, aturun ta imbarisin ni kapilayaon. Ikatu. Bang sa upama imbarisin ni katu yaon dapan, inhibaris ta ka rin din uno. Dapan. Bang sa upama inhibaris ta amin bang mga katu, inhibaris ni katu, taas at tawakan baba, inhibaris ta rin di baba. Na kita unta kuno ta. Isa, dua, na dapan. Na suay butang ta rin di ni dapan. Suay butang ta rin di dapan. Na nabasa kuno, nabasahon na sin mag-usos, tumina. Basahon na sin mag-usos lang niya, tumina. Tumina, biyayat to, na adapon, na kimugdan da bayad to, na banghamin mga pagbasa, normal basahan, baha sa sumagawa, wala ito imunini, kimugdan. Biya din dagbos niya. Bang magbak na indua hamza biyay ni, haunin pag-ano mo to ang hamza? Amun panagnaan yan, hamza sayan. Bukon sa ini alif, na wala nakapangadji, in pangatod niya noon ini, alif. Na, hamza ini hamza. So wala ko pakikisakan niyo, may ta ini, kaya nganan si hamza sin alif ini. Ang pabang mo aturon, alif to din in hamza, na ikisa kuman kanyo. Mabang istorya. Ikisa kura kanyo, mawot na kita matin, insyaAllah ta'ala. Na, ini hamza, ang baris na ini, aun. Naunin baris na yaon, na amon yaon, nabukon. Bukon yung baris. Kapag balik-balikan ko ini, bukon ini baris. In maway mag-review, na yan daon at awayan, a page ta. Na inikarwa hamza amon ini. Hamza ikarwa baris patay. In aturan, iban hukuman sin dua hamza magbak, bang sopama. Makakita na ko ini, oon, amoy nagbak na in dua hamza, haway nakapaut kanila uno-uno, in hamzah hikarwa yan. In hamzah hikarwa, pindahon mo pa huruf mad. In hamzah hikarwa, pindahon mo pa kain, pa huruf mad. Na, pilain huruf mad yato. Katuntuman niyo. Alif patay, in barisin nakaw na rin kanya taas. Waw patay, in nakaw na rin kanya uno. Dapan. Ya patay, in nakaw na rin kanya uno, baba, na. In hamza ini, pindahon ta, bukon na amin, bang makatuin hamza, yung pindahon ta, pahambok nila na mga huruf ini, aturan niyo. Pindahon ta na siya, Mari. Sumakawa, bukon, hakatan huruf ini, uno-una sa din himutang ta, bukon. Bukon, lomo, ibutang ko na lomuya, at ay ibutang ko na waw, at ay ibutang ko na alif, di, bukon. Aon day sabihan naturan niya. Unin naturan niya yato. Hasupaya kaingatan mo, unin higanti mo hahamza ini, hatu ini, hasupaya kaingatan mo, alif na ka, waw na katawakan niya, hasupaya kaingatan mo, muna-muna, ingatan na unin baris niya ini. Ingatan na unin baris niya. Nawang pag-ingat mo, sinin baris niya yaon, baris bawa, na unin baris bawa, matupkan niya yaon. Amunay niya. Nawang sa pamakuno, in amuin sa pamasadya, aun baris niya ta sa pamayan. Naun hibor, higanti mo hamza yaon. Alif,
Bangsa pa makuno uwaw inyaon, uni ay amon damare dapan din di, uni iganti mo hamsa yaon. Wow! Narain doon, ingaton takuno, nayat to, nakaingatan na to na. Isa, dua, tu, dapanin unubay ni, ini ka tu, narain nga sabyan, dapanin hibotang tahaw no, ataas ini. Na, nabiyayaon, pindahon ta na inham sa hikapilayaon, hikarwa, pindahon ta na sa pahuruf mad, narain doon, piun takuno, halif, wow, atawakan niya, na, may ta ituwaw impinita, pasalan amunad tin maguno yan, magtupi man sino no, dapan, laki-laki yaon nakibutang hatasin uno, wow, biara kaw simbeitaan, na inhiganti mo hahamsa yan uno yan, wow, nakita niyo, basa niyo, na unin mad yan, nakawa na to na, mad, badal. Bang niyo katumtuman, mad, badal. Oo, kita niyo, nakaunain hamsa, insumuno ka na uno, huruf mad. Namang sa pamatuan, makaunain mad, ang pahuruf, ang pahamsa, naabukon na to badal. Uwas na to, nakawayat to, kaya nga tanyo na sa bang uno. Nangkanda kita niyo, tumina, impagbasa ta kanya. Nasa bangso pamaamuin, basahon ta rin di, langkitong tabi ni, falyuaddil lazi tumina, falyuaddil lazi tumina. Sa bang bihayan, amuin basahon ta isa-isa niya, subay uno, bang kita tumagna, tumina. Unay naturan niya, bang magbak in dua hamsa, in panagnaan, aun baris niya, in hikarwa patay, in hamsa hikarwa yaun, pindahon siya pakaimba, pamad. Na urin higanti ta kanya yaun, na suway yaun magtupan ibansin, amuin magtupan ibansin, barisin hamsa panagnaam. Nabiya din kay nga tasin baris panagnaan yaun, imitong kitasin, aturon tain amin barisin hikatu. Bangin barisin hikatu yaun dapan, unin baris ta kanya, dapan. Bang baba hindi tawakan taas, unin baris ta rin di, baba. Kaya tihan, nauno na yung pagtawag kanini, ay yung pagbasa, tumina, na mad uno yan, mad badal. Inhikarwa niya, uy, namaray na siya ito isa. Allahu Akbar. Na, Suratul Taubah, page 195. Page 195. Ayat kapatan tagsiyam. Page 195. Na, yan ang panagnaan. Ang kakitaan ni rin doon, dua hamza. Nagbak dua hamza, in hamza hikarwa, baris patay. Basahon ko kanyo ha. Page 195, ayat kapatan tagsiyam. Yan to na panagnana, amuni karwa ayat. Wa minhum man yaqulu zan. Abi ini sulat ko rin dia. Yaku palaguon tanah. Yaqulu zan. Nah. Wa minhum man yaqulu zan li. Na yung pangasura rin doon. Bangsa pa mabiyas sa tahalon sin Quran bihayan. Aun mga masala rin doon, aun problema rin doon, way.
Way, mabasa tarayan. Mabasa rasin si Yusuf maingat magbasa kanya. Biyayin basahan niya. Wa minhum man yaqulu zalli wa la taftinni. Man yaqulu zan. Man yaqulu zalli. Man yaqulu zalli. Na, sa in amin masaala rin doon, so pa masadya, basa kuno kako in amin kalimat ini, amun ini. Hari ni muna basaw ni nini. Sa impang nga suunot tuan, makadari ko na basaw buko ni sab. Di sab. So ay mo own uni, so ay kamasading haya kulo yan. Oo, ba't buko ni kayo naguni, nagkaptangan siya on. Oo. Na, so ito ipagsaw pa matasadya. Lang ko basa kuno, hindi ning pagbasa mo biya ini, yakulu, ha? Yakulu, yung pagbasa mo. Na yung pangaso mo, da hindi biya din, yakulu zan, na rin hindi kuno, biya din yung pagbasa mo kanya. Muna. In hamza ini iban sin hamza yaun nagbak ni sab. Unin aturan kaniya, in hamza hikarwa unuhon siya yaun. Pindahon siya pa huruf mad. Pindahon ta siya pa huruf mad. Katumtuman ta in huruf mad yaun pilen taod niya. Tu, alif waw ya, haupunta na sadya yaun. Na in pangasurin doon, uno na sadya hibutang tamad at tawakan bukon. Hati niya ri, di kita mag-usus. Bukon uno na sa din kabayan ta hibutang ipinda maun amunan hibutang tabukon. Sa sumagawa muna. Pindahon ta na siya ni okay na. Nagkuan na kita nyo katan. Nagsulot na kita nyo. Pindahon ta na. Sa sumagawa di ta sa maingat unong bayan. Mausos pindahon hingga suway ta kaingatan imbarisino no. Hamza panagnan, Hamza tulwasdi. Na in Hamza tulwasdi na hindi biya na sinagiya fiil ini. Na pila yung baris niya, bang bukon dapan at tawakan baris baba. Na biyayaon, ingaton ta kuno, na biyasing kaya pangadyan na to panagnaan, unih nangon na to, umitong kita niyo pa, to, amun hikatu huruf yaon. Bang in barisin hikatu yaon, taas na ka, at tawakan baba na ka, unih baris na ka hindi baba. Na kita ta kuno. Isa, dua, tu, zal, unih barisin zal, taas. Na uning baristara hindi, bawa. Nabi ang pagkababa din kay baristaha amin hamza ini, unuin amin mad matup kaniya. Ya, patay. Hati niya, biyayin niya yung pagbasata kaniya. May nang nasya biyayan. Biyarin? Izan. May nang na? Izan. Natin may nang naya. Biya na sinagi ko balikan ta sadya. Bangso pa malangkiton mo ba sa humurin dito ay na masala niya. Wa minhum may yakulu zan. Sa bangkit at tumag na rin doon, nabiya yung pagbasa ta kanya. Izan. Nakawa na? Masawaya to, masawa? Na. Pagka masawara, pawangan ta na isa. Mag-ail na kami. Oo, pag-uusit to. Ang patahallulayon din di, kumawa kita, haamuin, insyaallah ta'ala, aming kakunan tod, unway, kakunan tod operahan. Na. Kato kamo kuno pa page kuan, 210, ayat ang putag 5. 210, ayat ang putag 5. Ayat ang putag 5. Amuin hika second paragraph yan. Hikarwa kalima. Nah, 210
Yari ha? Yari hindi ha? Amun ini. Ika-second paragraph to diyan, amun ikaruayan. Line na. Maingat nyo na san. Way isang pag-isarwa. Maingat nyo na yan unong bahin eh. Pindahon. Kita bangyan biya mga basahun ta. Qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti. Kita niyo? Qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti. Liqa'a na'ti. Way na ito masala rin doon. Sa inamuin biya mga piyangadji ta sa dyan ini. Hipagsaupaman ta sa dyan. Bang mga bilang murid, biya mga atawakan, bang mga kuani magpasil-pasil yaon, unsa yan, teson singuro imurid, nalaong ko, na basa kuno dendi, ini din basa kako. Ini sa din basa kako, ayaw na paakarin ini, so pa masadya. Kaya to, magbang mga kato, hamag unway ni, hamag pangadji, na. Bunal ka wa, biarin ba tulaw mo na. Mato na kita pa amuin kaida, amuin biya basic keto. Muna-muna, bang magbakin dua hamza, in hamza hikarwa baris patay, in hamza hikarwa yung pindaon siya pakain. Pamad. Na okay. Okay na, pindaon ta siya pamad. Nagsulot na kita niyo. Sa uno, mag-usos, kita magtuy. Pindahon ta pahambok din doon. Di na kita mag-usos. Sa kitaunta na uning barisin, panagnaan. Ingaton ta rin hamzatul wasli ini. Na uning baris niya ini, nakitaunta in hurufi katuyaon. Isa, dua, tu, ta. Uning baris niya ini, baba. Na uning baris ta ini, baba. Bihayaon, kaingatan ta na baris babain hamza. Uning ipindat ta kaniya, ganti ta kaniya. Ya. Di kita magtuim yan lumuwaw at tawakan alif may sawab imatup habaris bawa uno yan. Ya, naringa sabihin basaon takon uno. Iti. Bukod sabi 80. Iti. Na. Iti ito long si mga katawtay manguran na to. Iti man ito. Kaingatan niyo ra. Na, biyanin pagbasat ta ka na ba ini? May nang nasabihan. Iti. Masawa na yan? Matarang na tuod. Way na rin doon, kung ta? Mataod man, mataod. Kaya sulat ko rin di mataod. Sa sumagawa, mataod din kaya sulat ko rin di. Sabang man kaingatan nyo na. Matto nakita nyo, paamuin page kadto kamo pa page 218, Surah to Yunus da. Way pa nakita nakakwa. Surah to Yunus 18. Ayat kapituan tagsiyam. Na. Ini mataod ini. Atod kamo ha. Mataod yan yari kaya susulat-sulat ko rin di. Mataod ayat halom bihayan. Ini. Sa dito na sadya kita pakatunta kang pasuratul Ahqaf. In ayat ini, in kalimat ini biya niya, in kalimat ini mataod. Sa dito na patampalon ta suratul Ahqaf, page 502, ayat ikaupat, 502. Biaya na 502. Oh. Suratul Ahqaf. Dito na kita amot matampal. Supaya biya mga longta unaway ni. Longta way na hikakwanta ini aw nag-uno na bayaon. Yaw na tod siya panagnaan.
Kiyawakan na, way pa. Panagnaan. Aun ayat halon sin Quran, ayari siya kimugdan, ayari siya panagnaan, amun hariya, hindi siya. Itong kau 1, 2, 3, 4, 5. Ikalima paragraph yan. Ikalima. Nah, kita niyo ha? Kita niyo. Basong ko yan. Inharuhulan ini, basong ko inayat na panagnaan, basong ko panagnaan, kita niyo. Amun ayat ikaupat sadya, basong ko ha? قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. Umundong kita dito. Napagus, iyari si Hauno, apanagnaan. Bang tabi ang mga kontinuhon, way naman ang sala niya, fis samawati tuni, sumagawa, himundong kita rito. Nalang, am lahum syirkum fis samawat. Narain doon, di na kita tumagna. Harap na kamukha kay Mari. Allahu Akbar. Nakita niyo, harap na kamu kay Mari. Nakita niyo, harap na kamu Mari ha? Aun kaibanan ayat, itu, aun iti, biasing kain na, aun itiya, aun itu ni. Sana, siwu dat tukatan. Nabi ang kita niyo ha? Dungdungin niyo tun Marayaw. Dungdungin ni Marayaw. Nabang aong biya panglupahan na magbalik sa pagkain na ito. Pa-page na ito, inshallah ta'ala. Inkira yung sabi namun aong page na ini. Magbalik. Atawakan, mabaya mga su, where problema. Kita niyo, nagbak na yung 2 hamza. Nagbak yung 2 hamza. Unin hinangunta hamza hikarway ni. Hinangunta mad. Pindahunta siya pamad. Amo yan naturan. Pindahunta siya pamad. Pindaon ta siya pakain? Pamad. Nabi aun in pangasu. Uno hipinda ta kanya ini. Alif, waw at tawakan niya. Muna. Law mo. Di pa kaw makausus. Muna ri pa kaw makausus. Di pa. Di mo na ayaw amin pindahon law mo. Waw at tawakan. Alif at tawakan niya. Ingaton muna ang barisino no. Siin amuin panagnaan. Ingaton mo imbarisin panagnaan. Narain doon, tali-tali na ko. Balikon mo na sa pangadji na to. Biya din ini kaingat ko sino no ini. Sin amuin barisin panagnaan niyaon. Biya din kaingat ko na aturod ta sadya ino niyaon. Barisin ni katu. Kita, 1, 2, 2. 1, 2, 2. Bang pagkita mo damma dapan hindi unin ni baris mo. Dapan at niya magtuy mo unan barisan. Kita niyo. Biarisan mo na lang mo ikatuyaw ni baris niya. Dapan nabiarisan mo na dapan na impangasuray doon. Pagkadapan da imbiyutang tarindi unoy namin biya mga unoy ni. Unoy namin biya mga higanti tamatop kaniya. Nasuwayo no. Wow, naring nga sabihan, may nang nabiyayan. Basa niyo kuno. Basa niyo. Utuni. Nabang ahon nagbasa bihayan, utuni, wala kimugdan. Nalo mo. Tuan, ikaw lang mo dahil sin amuin panagdaan sa ambil pabiyayaon, ikaw yung nag-iyan ka mo. Kita uning barisin ni kapilayaon. Ikatu,
Nayatuhinan ko na tulong mo ayan. Oo, sakali dapan inikatuyaon, na dapan biyutang to. Pag kita ko lang mo dapan day sab, mato pamin higanti ko ham sa yaon, uno yaon. Wow, uto ni, na may ako siya, bang mga nagtes yaon, yunuhan mo. May ito mo kuryongan. Oo. Sinamo na yan, inuno niya ba yan? Inkaidan niya. Nabiyaon, biya din dagbos niya. Na, actually, sagpila na? Aumpa. Taluson ta na pa di. Asa daw tutulak na ako lang. Inshallah, taluson tayo din eh. Taluson tayo din eh, pagubos o pa mga kalima, amin iyan ko kanyo last week yad to amun ini. Iban sin aung pahalong sin Quran damik yan, ipauna ko na, iniramik yan. Kaya nga tantarayan halong sin Quran, na inkatan ini agon-agon magsibo da iban sin, he-explain ko biyayaon. Na sana balikan unin sa kawaon tarayan, supaya na dumukot tuod, iban mikit tuod, iban kaingatan ta. Nabiyayon tuan nalaw mo, may tamo kuryongan. Oo. Magkuan na ko, mag-report na ko pa principal, mag-report. Riyongan ako, sin-correct ako lang, amating panghindo niya, na di nga sabihan biyainin, dagbos niya. Ini ibang mga pali, buko ni napakas-pakas sadya, sa napakat, nga napakat kuno, sambil palawom. Pagka napakas-pakas, kuan, nabang mga mag-opera, nabuko ni opera unway ni, minor sadya, na major operation ini. Kagunahan, sa'yo namang minor sadya, babawra, misan mo butangan sadya yung mga banid biyan, okay na. Ini malawm, kagunahan operahan, nabiya din dagbos niya. Aturan niya, papasun ko rin niya. Turan niyo. Ini bang magpangadji, haamil luga Arabiya, ini plural, jama' plural siya, mataod. Plural, mataod. Aun ha English lang niya singular, hambuok. Aun dual, amin dua. Aun two, more than three na ito, pamataas na ito, ina ito plural na. Bang tabi ang mga pangadjuning kain na kiyawa na to, bihaya na. Biya rin pagbasa ta kaniya. Amun ini. Iti, biyan. Kita niyo, iti. Iti. Biyayaon ini singular. In dual niya, aw na lang sin Quran yan, biya din, matupag kita pa dual niya. In karya salin ini, aun uno, aun ya, bang magpangadji mga ilmu, amun unin, sarfi ban nahu, inilong niya sa pama, fi'il amr, mabniun ala hasfil illa. Li'annahu mu'talul akhir. Yato, anahu na ba? Yato, anahu na. Na aun harful illa ni aun ya ni karya sali. Unin tanda niya sin aun ini ni aun ya niya. Na, ukawan ni Wayne Kwan. Ukawan ni in page 367. Ukawan niyo. Kwan pa ba, sab, mahaba pa yung kwanta. 367. Ayat hangpu. Ang kareda kuman. 367. Panagnaan. Ayat hangpu. Ay bukon. Tagad ka magmap. Bukon. Ayat ay page 399. 399. Ayat hangpu. Ay tagad ka ayat 29, ayat 29, tagad ka ayat 29.
Amo na? Amo na. Ayat 29. Amo ni Ari ha? Ayari amo din dia. Yan hababa-baba tod. Kita niyo na? Amo niya hababa-baba tod. Buko nati ang po ayat 29. Ayari ha amon kalimat ini. Tagad kau. Buko niyan in lialawag ta. 89 yan. Dugaing niyan, dugaing tagad kau ha. Four, 7, 7. naglamina. 477 ayat 11. Ayari na. Yari kay na pusan. 477 surah Fussilat. Ayari ha. Faqala laha walil ardi tiya. Yan ha. 477 ayat Fussilat ay surah Fussilat. 477 surah Fussilat. Biyan 477. Yan na kay na pusan ha. Ang putagisa. Ayari ha. Amun ini. Na yan. Nakita niyo, biyan yung dagbus niya. Na ini, kita niya in kwan. Faqala laha walil ardi tiya. Walil ardi tiya. Walil ardi tiya. Nah, ini, uno siya ini. Dual. Dua. In plural niya ini. Iti. Pag-abot ha dual, dua na, itiya. Kita niyo ini na. Itiya. Uno? Itiya. Bialik na inamun baka siya, amun nalawa dahin doon. Nabiyan, yari na hakay na pusan niya. Faqala laha walil ardi tiya. Nabang tabasahon isa-isa niya. Itiya. Na. Bihayaon, bang hinangon na plural, mataod na, biyayin ng dagbus niya. Aturan ni Marayaw. Na ininibangin niya kada karon so isa inisulat, sana pagkaon na page na to, balikan niyo man. Kita niyo. Kita niyo. Itiuni. Nabiyayaon, in Hamza ini, nagbakiban sin Hamza. Unhun tayo in Hamza ini. Inangon tamad, pindahon ta siya. Na, in pangaso, unin hipindata kanya, muna, di nakita niyo mag-usos. Ya, waw, tawakan alif, di. Sa ingaton ta na unin in baris niya ini. In baris niya ini, na kita unta. Itong unta ni kato. Isa, dua, tu, unin baris sinta. Baris bawa, unin baris ta kanya. Bawa. Naring nga sabihan, ini ni Hamza, ini pindaon ta siya pakain. Sumakawa, dungo ka niyo. Dungo ka ni Marayawa. Sumakawa, habi ini, itiuni, mabugat harila. Itiu, mabugat haun harila. Amun nag-agad indua, ya iban sinwaw, itiu, mabugat harila. Biya malunok naman ka, makandaman kamo, nakaniyo. Itiuni, mabugat. Unin hinang, piapas iban ini ginunuyaon. Inya. Na ampasyog pat inwaw pakain. Maripata. Siyugpat na maripata. Nakatuinyo kuno. Katuinyo kuno. Unin baris sintara hindi. Baba, nari na magkugdan iban sin wow. Saob ini ni mga kamanakan yakan. Pitukiw. Mga kataw tayo mga oran na to yan. Naway rin di, bahasa Arab, na di magtupin hisiyo yan.
in baris baba, iban sino niyaon? Wow! Nahasupaya magtup in amin bang mga kato, in baris sinta yaon, iban sino, wow! Pinda siya pakain. Padapan. Lagi amin baris sinya, amin inigtayad to, na magkugdan na tod. Nanay nang sabab uno yan, biyayin inda insulatan kaniya. So, sa bukon na yung pagbasa ta kaniya biyayan, bukon na barista adama bukon. So, ay ni. So, ay ituni. Hasuratul Ahqaf. Bang kamo magbasa Hasuratul Ahqaf, ampa, humundong kamo, fis samawat, am lahum syirkum fis samawat. Pagus, ang pakotumag na kalimat ini, bukon yung pagbasa mo, ituni atawa utuni sa sumagawa suway, ituni. Kaya tihan, nabang niyo kalupahan, ingatan ko kalupahan niyo Ryan, oo, pasalawala, uno ini, di actually, bang katumtuman niyo, malingkati kasulat niyo magtoy. May tay sulat niyo, supaya unurulun mo. So, mano siya sadya kita niyo, magkalupa kita niyo. Unin hinangunta rin doon, suway hisulat yato. Na wala na niya kasulat, magbalik man kang pa-page na. So, in kwan, itiyu, ni inkaryasa niya, inigin niya, mabugat, siyalin, atawakan, siyupat, inuwaw pata, in barisinta, baris baba, may takya barisantay ni baba, in amin hamzay ni pasal, inkaryasa ni sinta, unin baris niya on, baba. Na may takya barisan dapan inini, sabab sino niyan, amuyat tuin, amuin, matupi mansin, wow, nangkan na yung pagbasa ta, ituni. Nayan daya padji, na aun na dalil niya, dungugon niya biyayan, amutod kunin basahan. Banglong niya, siya to, Sheikh Misari biyayan, pagkuan yan, na amo na to, ituni. Na misan sa nisyo, amin dungugon mo, mga magganti, magsiganti, wayro kaing basahan niya, biyatura. Hakirat habs, hindi ko nakaibanan, Allahu alam, sa bakaibanan. Sa biyatin ko na, ituni. Na. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Na, insyaAllah, konsum, kung ano na to in ini, ibansin, amun ini, insyaAllah ta'ala. Na pagubos, bang yan namin mahaba-haba pa yung waktu na to, bang ini malilay na to na ini, ibansin ini, haupo puraman ini. Akon mag-akiyad na ibansin ini. Oo, insyaAllah, bang ini mausta ini, na lumaton na kita, amin piyangasusin ng bukburo ini, ha. Laong niya kita ko halaon sin Quran, duwain baris niya. Duwain baris, sakali, insumuno baris patay. Biya rin yung pagbasa to ko kaniyan to. Na, narito, amuyan inununtayan, in pangadyon tayo insyaAllah ta'ala. May ta, sawab na in kaiwanan, magmaap da ko man na kaiwanan, amin magbasa, hari magpangaso, na bangbukon magwakaf na sadya siya rin doon, at awakan, na unuhon ba ini, continue niya sa sumagawa, na laungi padji na, patsambahan niya na sadya. Ada kala kimugdan, ada kala way. Na dahil nga sabihan, malingkatin pangadyon tabiyayaon, supaya bang kita magbasa, bukon unway ni pacham, inbasahan tayo insyaAllah ta'ala. Allahu Akbar. Makawatarat to. Istiri ka, hat na. Hat na ating guro tayan. InsyaAllah ta'ala. Abangan sa susunod na kabanata. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb.